Ka undi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Kublai bagi pedang sobhai pi syakimat Khubor mentaka janmit. Ini phashwa syakimat Khubor naga Jylla. Ka jinga jingi kai kerpang gi khna school Pyrthei bania dai lade lani ka self defense training for girl student ne ka Rani Lakshmi Bhai Atma Prashikshan Blapenlong the office district mission coordinator SSA West Jainti Hills naga benta laibanai klapoino shagabakut. Daga jing IT yiki sernot shabro kino shimbenta. Ki khenna ki blayo jingi kai ki degi bapule ha ki South League School wekin thop yaka Paralier Upper Primary School SSA ka QC Springside Secondary School ka Thatlabo Presbyterian Upper Primary School but ka RC Eve Mi Mentudu Secondary School Lapanyat daga West Jainti Hills Karate Do Association Jawai. Ka anong tulo mingi pastorate CE Union kabahap hapo anong tulo mathan Presbytery karib hoy Presbyterian Synod hakat project Nohprah arajar apusan Klapenlong yeke Seal of Work kam Food Fest nakabentaban pinmi pisa kikam bat kijinon kam jong anong tulo mingi pastorate CE Union. Yake kata masabam lapli do MLA kanong po constituency uba Middleburn CM uba Deiru Utemen Basan jong kabalang Presbyterian Diwan uba Longru Kumukongsan. Kanong po Christmas Committee lapli patba ikashing ot jong ukulung Jisu pat kumjuru ikijing pindiam internet yaka sornong po kabalong kajing pidang buram yaka Christmas pas nam tamai. Usembut medirang ba ka Jylla ubapet yaka tanat pendroisar uba asnyam halang dhar lihat ho. Baminta kumba arlak ton tam ki jabo ki balang hamarten dadat ban klong bat bansan yiki bat kabasa minta ban klong kalong satang arlak ton duna AA bat syen ka sarkar kan sependap nohi. Usembut medirang ba ka Jylla Badeiru Menteri Ketenaga Pendroisar uba asnyam halang dhar ulong ba ka sarkar kadang kerandor bat kitrai jaka nak bentaban China Martin Hashilong bat haginong ba jongki wepat ki district. Ulong baka sarkar lathar komiti kebanyakan penbet yakador. Menteri Ketenaga Pulih Putih ubak lakben remboi ulihat ho baka sarkar Jylla minta kadang persyang ban penbor ka sarkar pedeng bahkan beteng biang yake SSA nomor ba la ka sarkar pedeng kasangge no yake SSA ka sarkar Jylla kan upload kumbasan spak klor tingka IA nak tingka jongka. Ubak lakben remboi ulong bakat kum kejingkhen nak benta kini yake SSA ke sarkar kahap banlod arspa lepusan klur tingka nalo kata sekejing penkiu tulop ikin gai ad hoc ke sarkar kan hap banlod kumba lais pa klur AA bat kini kendai kejingkit kebukia ke sarkar Jylla. Menteri sarkar pet yak umar ke semarak pula pentip bagajing betegi pipe kede namar bag NHIDCL kam shim la pentip yakatana PHE bakan pentre surok bat tang na kadika daw kajing sam syakipat ba klathot hadu pras ngikinti. President ka Federation of Kazajayantian Guru People uba adon di kongset lakren benyau hala kajing long jingman bat kajing bamiat bet ka puli puthi hapo kajing kmi jong Meghalaya Board of School Education bat ongru bagade ka board ka badang sa dian bah habian ujor bat ki wepat ki board jong ki Jylla ki badan hapo kari India. Ka sarkar Jylla limba Ketenaga Arts and Culture agar project Nohprah arajar apusan lara kiken mau buram Kylleng ko sngiyap ka prabusan snem jong umulung susotham dak penlong jingbu sentiu hakmat udurmat blatei pinsanam haplau jong State Central Library Shillong hakabalai shimbentalang dulat ke Jylla Uchandra Shekhar H Vijashankar blalong kumukongsa. Komisi benta ka jing rakhi ya ka lingko sngiyap ka prabusan snem jong umulung susotham ka Khasi Student Union Laban Circle Kentup ru ka KSU Lausok Tun Unit bat ka KSU Sengkemi Kilapli Perda ya ko hall jong ka Sosotham Memorial Secondary School badan Hagashnong Lausok Tun. Ka Khasi Student Union harangkat ka jinga trailang bat ka Khasi Student Union Mulai Circle bat ka Khasi Student Union Nehu Unit Kilapli Patba udurmat jong mulung Sosotham ka jinga rakhe ya ka lingko sngiyap ka prapusan snem ka jong ya ubala penyeng hakmat ke Central Library jong school ba Northeastern Hills University Shillong.
Keseng samla mulai pelun hakikat Pyrthei Nohprah arajar apusan. Las dang igi jingra ke, yaki link kodap apus nem jongka. Dak penlong, yaki jingle ka beper keban kod hadu ka Pyrthei ugla link kod arajar apunri. Kino ilam bat ki dikot jongkah nyotrap Achik National Movement, Central Body bat ke East Khasi Hill District Unit. Hakikat Pyrthei Nohprah arajar apusan. Keliban ai jingarap yaki no tiapang haki Artli Hospital. Kemudian hapok ke Jylla, jangan nong ba Shillong, kata Ganesh Das MCH Hospital Shillong, bat ke Civil Hospital Shillong. Mentah pa inya pahasi ki Khubor nakari. KNDA hakas ngi palai, kelayada ke jingwanra, ya ke Viksit Bharat Ji Ramji Bill, dak baong bukan long ke jiminto ya kita buat kam, hapok ke ni ke skim. Wat haba kaliang persya, kadang sa hak jingmam senguhun, bat kinto ajur ya ke sorkar pedeng. Kebalaweng no, lagi kerteng jong Mahatma Gandhi, nak National Rural Employment Guarantee Act. Kalau sabha kelabu sengi berpelong gejing keren kebabnya, hak sengi palai, kalau gejing jur, gejing jabo jongkal air Delhi, bar kithan bermarjan, hadim gede kot kaliang persya, kelapen pau, ya gejing sengokya, hapok ke parlimen, kalau gejing snew jongkal air. Ke North East Frontier Railway kelabu hakmat ban penklan, ya kelak jingada, haki kerdap LC jongka, lingba ke jingpen bharanti ye kirukom aidak ke jing pediang ki boit thamai pat kirukom maramat baman la kapor u chief public relation officer ka NFR ka Pinjal Kishore Sharma ulong ke jing shim yakin ki sinjam kalong ban yada ikinolek nangwan bat ki bor penya jangka railway ki public office u commissionerate of police kala kem ki laimut ki kena red hak be day bat ke jing sha penyap jong kena school badang red bopule ha Kylleng Institute of Social Sciences kebedai ke residential school belasa di Riulum ha Bhubaneswar ong police commissioner USDF Data Singh hakas ni palai WMP ke Congress Manish Tiwari hakas ni palai ulakan thoting ya ka sarkar pedeng namar kamshinala ban pinkut ya kidaw bashisha halendet kijingha jogaling sun Air India flight 171 buat hadian ndrubenai jangga jingja bashirkai bar ulakin noru bagla penthut ike jinglap jingsham khnang banlad nega jingsha punjab buram shushu mentabel lepoi siki Khubor ne kelengkri ke Pyrthei ka Bangladesh kala sakhi ke jingsha pinjulor ki jingte badan nam weapon e ye ka thmalai lo jongkari persha ye ka Pakistan house nam ka khnais ba nyu howei bat ki wei ki jingte badan nam ye ki ba ompatla banchna pen thamai byak Kinoi le persya nagakin hon le no March 23 movement M23 kelas dang banmi no nagi jaka begidan Uvira kenong ba kebadan kamha ya katha ngi jongkeri Congo ong nong thok Khubor jongka Zenhu kejing permana jong president jongka US Donald Trump ban penher dor ki dawai belai ki doktor hapo ke policy most favored nation klabo ek kamshna dawai jongka India haga jing perkhat Kerbaga Washington kelayat ban penyahap ya kedor jengki dawai jangka US persya yigitu kiblas ye haki wei pat kiri. Dawa persya ke jengkang dam jong president ke US Donald Trump ya ke Venezuela u president jangka Venezuela Nicolas Maduro ula patha ke jipai duriau makin pahara ya ke jahat ke penyang namar ba kala ban permi ya ke jengsha hiar thama kindet hakanu kanu kapor haduriau. Who Secretary General ka United Nations Antonio Guterres lakintu ya ka United States but ya ka Venezuela bankier nagijinge pen ibor haduriau Caribbean dak baburam markelyang yaki an jong ka Pyrthei kinthop ka UN Charter but ki wei ki kendon an knang ban penek pensa ya ka shongsuk shongsan hakathan kajing thombor jong gile no ikilong yeng ki barakhe ya ka jingle nyam jong gi ju hanuka ha Bondi Beach ha Australia klapen mi omtang ki jingma ki bashirkhe ki mi ne ka jing persha ki ju hindrei ya ka jing long bateli jing noilam kabla ailat ya kum kane ka jing shun persha ki ju ban sapria tikitik lagi Khubor hakimat kimat dakatani khuble